No lazima rido furana nuraha kariti naza ukiniha watukufu zikanzani bire mbabara lijimbo linu kamitsi lomtukuza nditunahamba mzee wahangu mzee wahangu kami mtukuzanro metro ize mitsodo mwamba mitsodo zamba ka majimbo hahe majimbo ya mahaba majimbo yaho mwendeleo wa henti ya hatu inde mana ka wakate zinji kamfanyo message mite majimbo ya hahe watukufu metro ize ya larimo mjuntukufa ikoni watukufu ntuanza ndole taku ndizo nahamba ngantendo rangu nimnike neze salamu za kisilamu heni mwana mkomoro banajunrao mneze Mungu yamnike rehma yamnike resiti njema yamnike maisha mema yamnike surtout ya sante insha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika watukufu nga monao mitsu mwabanema katianu nga monao nga mitranquille nga monao nga mitranquille ntsina fijo ntsu jabanu ndo ambandongo sabatani ndo shanga monanga mipoze nga mitranquille simwambia enitsanju jabana ntujiro zaba ukaikombanisa isa owenji wa hanyu bakomana ngamzijwa wakaya l'opposition esa washindwa rishindwa ngari izo ngari zijwa yinde manambo kaya baraba ntiji ketiji tahida ba sando jabanu heni saya amahale ama 2019 2020 2021 abrado jabanu heni siku tous les 2 jours non kajodo fanya bese 4 jours haweni sarjondra événement joka très important karjo huja shaho karjambe domba ndongo yordo droit de réponse abani ko droit de réponse borto yemzeye abani ko fahari abanga ni ko hajimbaye no izaba zifu nchidosa bakomori abahati mama ni garenda de l'avant watukufu garjo jarma message ndani banu garjo birambabe haramwe diaspora ukangarshanga awo uka emakatianu bangu wa he diaspora ngwafanya mabunjilio ukaringwa nzawo zebie zisihe zebie zosa komori l'année prochaine zisihe ukawa wonondoka omuhawunu wa 2022 zebie zindazikali ngabwa kaurenga 2000 euro ngabwa kausi hata 2500 euro ukawandro wa shangaya nabo wasikomori malgré abo unakaze bie ziheya watsindize bie wasikomori sawa waja Marseille wanjungo Marseille yabo wanji wazama Marseille yabo ukaya garanzo rifanya tamahani ritise komori rifanya embargo ritise komori heze bie abuzahe garjo ujambabiri benwa lisuala linu ba komori ukaya zinule zefikira za fakihi mradabi president wa RDDC na Jacques Lavani esawakanaye na mweshelendo ye diaspora positif na mweshele ukaizo izo ne kinarimaze doleansi wakanizo ukawakandaze bezisihe wakahanza ela douanisihe wakahanza kamnugutsa papier mwe ambassade hunu Paris mbriye hunde rapidement wakahanza ye consul lo Marseille ibulwa wakahanza enemrulo na permis enemrum komor yalone permis comorien yaje ya hunre enafasi ya hunre autorisation ya changer permis huu tizamba izo ndeze doléances wakanizo Jacques Lavani na Fakim Radabi esa wakanaye RDDS wasa wakanaye diaspora positif garjo ujambabiri diso na hamba ribenuendo leso alali nuba minga shangao ngabo wakomari uenji wa shangao ukaibana basa na mwanzo mwambe kaya gamanzao mfanya embargo ukawandati se komari la ni prochaine 2023 ilonde suala la joja ribenu hadani banu suala la bidi batukufu ganjo hujar nikanike alerte manama mwangu l'ancien candidat malheureux namvumbo sukwa joni namvumbo sukwa juzi namnika droit de réponse namnika alerte ino alerte ilo sérieux cette fois-ci alerte sérieux njoka nike mwangu l'ancien candidat malheureux ni zonahamba maître Ahmad Mahamoud uka maître Ahmad Mahamoud makatianu ngudungwa neze service de renseignement za Komori surtout les Komori neza unu Faransa uka wandu wahenda ule mabajano wazijua wondokaya mitsuro jabane zamba nongo wazijwao uka yem Faransa ni mkomori les français les
les services renseignement françaises neza Komori ngwafanywa haziba dzima izo ngwazijua undo ngwafanywa haziba dzima bamitino mamiani ukahotoa azali na msanata mjie Mfaransa mumjie Mfaransa mhadithini nanyi mumanipule uende joshinda mkedeni nanyi matowe azali bwana ese Mfaransa ngedene président nge derrière le président Azali Assoumani Mfaransa uende lo première ligne makambidi mumtsaherangu boy donc disons hamba d'après les services de renseignement iyo source swiri gamjoba tukufu sanjo jabana mitilo mambiani ntu jana bendra bobano hata jusqu'à maintenant ils ont hamba ngatsodo huja mono zentura kanizo ezahenso hole izahe president malaka henda ndongozi jine jabana batukufu ni hija ntuja na benrabo ntuja na bemsasa no yo tidela hangu tinami senjo jani pange nrabo nambe senjo jani pange nrabo nambe bana bado wandu wa hedola mabajani ese wandu wa hedola mabajani wa zambandro kaya banunga so obligé rido abandrabo ondo atsozaba salama mwangu Fakimra Dabi president wa RDDC ondo atsozaba wao donc mimi simlavya ni bana hatecho kabila tankana mswahafu ndega mswahafu ni hensi banu mswahafu ndola ba heni sana nabo sujet banu nilabe bwana donc maître Ahmad Mamoudou e makatianu ngudungwa neze service secret za Komori neza no Faransa o malayendawo esanga mjoka ngeno Faransa o malayendawo e mabonjilo yafanyawo o malala lawo izo pia ngudungwa yabonga njo huja nimnike alerte joka sérieux mna jambo ka esa jo jamaudu et c'est là jo jamaudu metra madame mla chombo ka van karja alerte wa karja mbilo ndongoyo nono dabale manama mtukufu le journaliste Ibrahima inusanone solo zamba uka l'objectif ya hatu wa Ibrahima inusanono do habo objectif ya hatu rido huja rido alerte rido enseigne gon rido informer yaba sisi ngarjori informer ri alerte mwangu l'ancien candidat maître madame et chez les jamaout message yararu batukof garjo huja rapidement ribire haruma la représentante Madame Isabelle Delattre, la représentante Wahel l'Union européenne ou Jokaka Comore, accréditée à l'Union comorienne, Madame Delattre. Ka maintenant joka jarmaye e sujet inu gana junmwe tsuno ka kole bane dunia ngedunga wo e dunia ngwarangaliao ukakole ntiatu abasangie ouvert ntiatu ngie ouvert pour le monde entier. Wandu wenji wa serment yatu ndo accrédité en tant qu'ambassadeur wandu wenji. Si wabasa c'est l'ambassadrice de l'Union européenne. L'Union européenne ou jokenda accrédité harment yatu. Garju jaruni sembabi banu. Hataye un grand politicien ya l'arment ya Malawi. Hajajuzi, hajane président Azali juzi tenaban. Abona monerika koliban yensi hatu ngendawo no jular may dunia kamili gendao no ka ouvert, très ouvert dans le monde entier. Yore misulamba yore makuyu ka izo ranzao sisi. Izo sisi ranzao si wana wa Komori. Sisi les centristes izo ranzao ngana junti hatu irido ka rinde de l'avant. Rido vumbulwa. Yon objectif. L'un des objectifs rido vumbulwa. Harmo dunia kamili ka les îles Comores, le pays de la lune, le pays des îles du parfum. Izo ranzao. Hambabi. Message batukof. Usukwa leo de makati ya lobesenga sina même pas 3 heures de temps. Hagajamba 4 heures de temps. L'ancien vice-président Mohamed alias Mamadou hafungulwa. Leo Mamadou esa hafungulwa ba Komori. Tizamba itoka bineti ngemswafu bano ndo lava mchabaka bo négociateur wena ndrabo esanga misuri kanga bando tujwa bana basa wende wa vérifier information hamande zabdala tunambaka safungula ngabo wa rohe wafanya 6 heures de temps wa saruha wakenda ta information kwa
kwa jaju sayo wanaambia kabo negociateur bala wena ndrabo Abdalla kaja fungulwa shaba bili 6h 7h de temps après na bala 6h de temps après bala Abdalla ndra fungulwa shaya bandraba baki papier ya tusinyiwa Abdalla karda rejeziwa ye papier sinywa botasi nge yafungulwa shaba la zilande za kweli donc za Mamadou ganjo subutini la bibano msonga afunja makani gusatungo bondrabo esanga misirungo bajoka itone bo negociateur wena ndrabo Mamadou kaja fungulwa l'ancien vice-président l'ancien ministre de finances Mamadou kaja fungulwa wena ndrabo ina ma vérifier shati zamba tinaja na mendrabo bana hata uka Mamadou mzee wangu Mamadou yala harimo mjini hatu mtukufu mbeni mzee wangu sawa hani husu manashe wangu mwana wa mjomba hangu halola mwana hahe ikoni labo si ando abazima abani husu tuo hafungulwa usu kwa leo yabafungulwa ngujoka naba sangu joka nafasi ya hahe ya dondo malanzo yende ya do bujo malanzo yende kwano ya do henda homijini hadona rimemba bavu tuata zentu zijao kabana vira même pas de semaine ban gujoja huno Faransa ya jafanye swahu gujo huja huno Faransa ya jafanye swahu garijo ujaribe ndondo leso alalino riju pose question emma na Mamadou ya fungula za baridi emma na Abdalla Abdouassani ya fungula ngasina 2 semaines bano Mamadou to ya fungula su kwa leo ngabo ma prisonnier wasaya wajo fungula zentu zino ma prisonnier wa Nzwani des Anzwane ma prisonnier wa Mali ma prisonnier wa Ngazija wajo fungula zentu zino kamjosiona ba Komori yabende mana mbokaya ngarji pose question emana Abdalla Mamadou to yafungula leo tena ne ma prisonnier wajo kafungula emana Zabarindi ilonde le suala alijoja rivenua bandondondro Ronesokaya rangu l'ancien gouverneur mwenye baraka sadi swali yenda yaona yenda ya raconte president wa Daula Azali ngaba ndongozi nji zifanye hashi yao ndongozi njirizo nao eske banu mwenye baraka sadi swali kweli ya wenda hadisena Azali ya hamba ze projet ya hamba izo anzao ya hema hoza ya mpropose ezide za l'opposition eske banu kweli Azali hazikubali zibanu kweli Azali kweli hakubali zo mwenye haba ngu respecte zo mwenye haba yonde les questions la homme non fa message no batukufu nijo jaribe nwe bana mtsanza ndole tsakunga njo arme message handani rani jaje message handani ngana zononise ye mwanama ye president wa RDDC président wa RDDC Fakim Radabi bationo mafoto ya tilo harumwe page ya hao de page ya RDDC simono ha wata mafoto yabo ukaye president wa Daula Azala Sumani hanvitiwa emakatiano jokirata emakatiano salama mwanama mtukufu le grand satiriste Hamad Mbaye salama na zondele ijokirata emakatiano esange nge gufanya interview hanvitiwa haruma ye ortese haruma ortese vajuyu suwa yawe président suwa yonde dans les couloirs ya ortese ngamona utsuwa invitwa yiho de makatiano yone mafoto tukaja vana basana kaparisa abasa haruma page ya RDDC ngabjoka page ya RDDC ya tendewa ni president wa hao Fakim Radabi abonga mjoka ya ngwadunga wose ngozi ndondo Fakim Radabi de ndondo hai ukanuma foto watoka here wa immédiatement c'est allé banu comme j'avais même pas une heure wa kahere wa ke president wa Daula Azala Sumani nge ortese emakatianu harma interview yiho donc abonga jolinda esa interview yijokirata emakata ndongo ya interview ngefanywa garindo interview jerishie izo president wa Daula zakamba chanzo kanzani mtseni rapidement muone kakweli wanyanyasi wa RDDC ngwafanywa hazi
ukatsawa natango na wandu wafanyo hazi haruma ye television ya Ortese watukufu ngari njwari mwe misashi handani tizambo kangar jobira haruma ye diaspora ukangari shangao ngashangao uka wanyanasi wasiko muromo haunu na tena wasiwe nji nabo ngarjo kaze bezikali tizama ngabo wakaringa bia ya 2000 euro ngabo wakaringa bia ya 2500 ngabo wakaringa bia 3000 euro salama mwanama mtukufu Janfar Ismaila salama na zondele mwanama mtukufu ngabo wakaenda ta 3000 euro wakaringa bia halafu wasiko mori yabona kaze bezisihi kwa jazia shamalgre wenji wa hao wakanazema shughuli wakanzondonize famii wakahanza wende wawahe wauno kanono ngartsinzoze bia aboka 2000 euro aboka 3000 euro ngartsoko mori wasihi shabu asiatsa wonarni waja balaritinzi balaze biozikali sikarana sahiba ze biozikali hai balamkajwa kazi biengizo hali emwana makasia za barindi mkasia za barindi mkajwa kazi ze biengizo hali emana matu ziendo kangarizia ukaratu sakomori halafu izo ni shangao ndabo wasiawardi wa haja waje warando kaya sikarana sako na balo wafanya mabunjilo nda wanatosaji zikomori wando wanzo wajaba soda mkakarnas naritise komori tena no badi banu umahaunu tena ngabo wandu wenji wajiprepare ndo wafanye zima shughuli bao umahaunu ngabo wajiprepare ndo neze famiza hao yabo wahomo waona umahaunu ngabo wajiprepare ndo waheze nyumba za hao umahaunu ngabo wandu wajiprepare ndo atowe ze ndo la douane ndo atowe ze magari wabeha hauze taka wabeha yabo nyinyi kamna mwa bloke baadhi wa hanyu parce que kamti wanji baadhi wa hanyu kamna huja mwa bloke no namkeradhi no yemba byo kamna shina bloke simla biani ngabantu ranji mwa haunu ngwa jose na tena ngwa jose hawenji ngwa jose hawenji ano mwa haunu ngwa jose kamna siha ngaba jonse ndo ni ze famiza hao wazaza hao baba walo wade ngwa ndo waone yondo shina mwazie banono ngwa jazinu ho bloquer ze billets wandu henda rima les agences wandu henda rima les agences kakweli mwene mwa wawonuka ze ngari bawo banu kartwanze no jaringa bia hunu na banu izo ni shangao tena nabokaya fakihimra dabitso ya tasimona banu dayena Jacques Lavan ondo akanaze de la sizini wakadozamba ukabwa komo kamjara kabazima diaspora baraka kamjara ra proclamer ze droits za hatu ze biezisihe et la douane ici et comme ça ça papier harmi ambassade la tabihe mrie ye jangu mrie kana papier mrie kana ye permis mrado a charger hunu izo pie Jacques Lavani na fakimrado dozaba shay diaspora baraka kwaja kanza wadungi diaspora nono ngwadunga wo dawla mabajani basi chakwa sawa basa waja sawa ngwarengawo les idées za Jacques Lavani na fakimra dabi ebala jijana ebala mkale waji za fakimra dabi na Jacques Lavani non sérieusement halafu ya basa ngiwa mati c'est trop tard na mtahe strategie ndajina mtujua limje kafanya hata mtujua elimje kafanya hata ze bezisihe shaho kanga manzo mte embargo ngamjori mamdula manda ngamjozi ya mndu mrati se komori l'année prochaine ishrabo abanga mjitrompeo sondrabo tizama ngaba wandu disi mwa unu wandu wenji yabona mte strategie nafanya terza mrimka ntifikiri mta strategie ndajina koma mjuka fanya ta wandu kafanya ta ze bezisi garju kafanya shati no kanga mziwo wandu atisihe no anuko josi ebanu nyinyi mtujwe nsi hajana mwena mafanya zema shughuli mje ndio jambo kaka wananyanywa tisihe tizamba bwa Komori wandu atukafanya mabunjulo juzi Marseille walando atoka Komori watoka Komori wandu afanya zema shughuli za hao wenda unaze famiza hao halafu acha
halafu wajua bloke wanu no tokapo mimi ya solution hangu na mrudi mkantinta strategie na jina sanya mrudi shaye daula ya Komori wongo opurien daula et daula ya Komori wongo opurien shanda nyi wani mwedar mo les agences c'est les agences hawe solution mimi yo solution hangu hawe solution mdori ngaze bie harma internet bala internet ze bezo ka mon cher internet izo ka mon cher na hana mdenda harma les agences internet ngo doshino parce bie ya 1000 par exemple 1200 au lieu ya 1800 ou 2000 euros ou un harma agence yo solution na mdori ngaze bie harma internet izo nga juka mon cher na hana mwenda harma les agences et ça hiyo abo les agences et ça wa jona kanukwa tswenda waringaze biarma les agences ngwa jo shangaya yabwe se jokiri wabaye ijokiri wajipose question yabwe se yom jo wati arma problème yo solution watukufu ngarinja arma message ya bili tizambo kaya ngamona ngami tranquille watukufu ngami tranquille ngarinja arma le suala la maître Ahmad Mahamoudou ngamjwa kaya saa jahunu ngasina presque une semaine watukufu simwambia nika l'objectif ya maître Ahmad Mahamoudou hanraba lo wana haya kawabeha en Afrique ngeya jusa jahunu question ndani kabiri mjipose ebale maana idaula mabajani mdunga bokanga bo dictature ko morindri e kakoli baka dictature maître Ahmad Mahamoudou ajuka hazilwa katejo bula pashia jahunu Faransa ya bira na Afrika bizonambia ntoa na hai ya jonu Faransa yopo ya ndani watukufu maître Ahmad Mahamoudou tsuo tizamba hajahunu Faransa daula mabajani ngo ntoa fanya ta wamwone wakati wa hadisi le suala linu ukaenga joka fanyaje hata ritowe azala sumani rimto simwambia na message juzi ukawanyana si wa daula mabajani monondo iso isufamu hadi bwana ya jahunu izoko limu mrengendo shamna mremarkendo ya yusufamu hadi bwana basa Komori hende hadaza ila besi le bra kanti bas hata kamtudo mwisha haku yusufamu hadi bwana na balanyi nyinyi daula mabajani mdo fikiru kaya yusufamu hadi bwana yasiha gujenda fanya bandongoyo ngwajenda do fanya des actions ngwajo henda do tamsajaja wandwa Komori wandwa lo denai ngwajenda do tamsajaja izo nizo makado fikiri shatsola manesu famu hadi bwana inda ya Komori yadaza awe akahunu hakaujua ndo atamjo muzisa hakaujua ndo kali les services de renseignement za hunu Faransa ni za Komori wakahumdunga amalaka henda wakahumdunga harmema bunjulo mahuima ya kadu ya fanya hunu hamandi la hunu Paris ni la Marseille ni la Lyon les services de renseignement wakahumdunga zenongozila wakahumdunga malaka ulala hata wakamdunga emakulia ya kadamba maze telefoni zila pia wakamdunga ilande mana maître Ahmad Mahamoudou ya Komori yenda yadasa esangu jokaye saba jokamna hilahula esaba jokamna soulèvement Komori esaba jokamsajaja Komori esaba joshia mahala kwatula mundu Komori yabo le responsable maître et le responsable Yusufu Hadibana yabo Yusufu Hadibana hatujorogosa atujona ya rengwa sayo nde yafungwa izonde za kweli iyonde mana Yusufu Hadibana ya daza ya kanzi yabo ide mana Anthony ke aleta mhuwangu l'ancien candidat malheureux maître Ahmad Mahamoudou kamim respectendo mimwanza garjo kamria soma tizamba harima message juzi ya tikira jahadalwa nema jijunguanu wala Faransa ne diaula mabachani ya tikira jahadalwa parce que tizamba emakatiano maître Ahmad Mahamoudou dungwa na tena ngodungwa ze service de renseignement za Faransa ni za Komoro ngodunga wo woti mnyanya izo na bopa bo metra woti mnyanya bo metra Mahamoudou ukangodungo mala wenda wo ngodungo izo fanyawo hadisu dem daone ma dawla mabajani ngazidungwawo uka garishia uka vanaba samsampanga ata
mzaba mazerezo rona manzish publication mali tsofanya mazerezo sociaux uka ngamanzawo mfanya hata mkana contact da nyine Russe la Russie uka ngamanzawo Russie aragenda sisi azaribotsi izo hata wani ngamtsokoza bari mazerezo ngabandwa wandisosa nzi haukaya ngaranzo rifanya tarika da sine Russe la Russie Vladimir Poutine dasina Poutine yarisedi hata yenda sisi azaribotsi parce que azali yabaragwa juzi arma la 77e session de l'Assemblée générale aux Nations Unies harongwa ya bamokaya na mshilene et discours ya président et habendi habokaya. Je suis contre la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Kajambo kange contre la Russie azali Kajambo contre la Russie habokaya singaranza la paix et tia hatu garanza la paix. Les îles Comores, nous on est pour la paix, garantissons la réconciliation entre la Russie et l'Ukraine. Chaque Djambokaya est contre la Russie. À la fois, il y a une nation de la Mabadjani. Ou à Justiza Yaboka Azali contre la Russie. Il y a une Russie, la Russie, il y a une Azali. Ils ont un réseaux sociaux batukof. Hata wafanya publication. Wan, ya abotika nzani tepo ya handani. Dinre Jemetra Ahmad Mahamoud. Ukaya esabu metra madama Hamudu josi hakomori heni sa josi hakomori bo metra madama Hamudu garanzo no habi ndokaya heni saba jukamna soulèvement aussi parce que zuni zile shauka wesa komori wanwaji pange dola mabajini wesa komori wendo adofanya des actions hiyo wendo adotamsajeja hiyo na habo garanzo ni sambero ekarishi yamna ekaida la komori we shamna mna soulèvement babahan haumna msajaja babahan haumna hila babahan hauma hala hatulamro parce que balade la mabajani na msheleye à l'époque wadota zenyumba za hedaula hamade ya l'ancien ministre des télécommunications na msheleye yenyumba ya ministre de télécommunications simdwa hahe na mshirikati iparo tula mundo wala ndo wandwa hedi dawla mabajani wala ndo wandwa hedi dawla mabajani wa tweetia mundo da wala wawo hafude manana boka esaba emakatene sa metro mana mamdi sa jisa komori hesaba joka baya jilo mahala watula mundo mahala walo soulèvement mahala hulon kodo mahala wandwa walo wahafa abo metra madama mdo onde lo responsable yabo kabatini helu tujoja warengo ngojojo urengwa yedawula gwajojo warenge yo kabatini heli dalo atujombo-kaya wo yimetra madama hamu na yo problemu bo metra madama hamu garsambao yo problemu bo metra madama hamu ukamruja wemru wasoma dizo na hamba ujokiri utularma problemu utularma ndongo za betizi nuandwa hidole mabachani bo metra madama hamu yo danger tuhambiandu kama kati yanu ngodungwa neze service hansi nyuma za Faransa wallahi bakoma na Mwenyezi Mungu abunga ngalabu wallahi na Mwenyezi Mungu ngodungwa neze service de renseignement za Komori neza unu Faransa bo metra madama hamu tizamba uka Yusufamu Hadibana tola sondada za kansi yabo yaona yabo azijuwao hendaka hakansi basi katufina bango esa helewa ulamdula nakilba ulamdula asoma bahe yabade manambo kaya attention bo metra madama hamu attention bo metra madama hamu utikiru hadalwa utikiru utilar ma piège ba e makatianu wesa Komori dizona baba jiriba iho kurongwa fungwa kuna hichililiwa kuna fungula dans 2-3 jours chango johanso yabo bo metra madama hamu ya attention ka banu mituno haba ukabanu c'est dommage ukaya esangari garando 2024 sara sur 2024 comme tu mama mwaka nzima maji préparer lesu ala la 2024 njamsi c'est azali bonsi et parce que il y a des solutions ya tsoba kibahi no 2024 ça haja et sanga si 2022 gasi octobre 2022 abonga tsoba gasi 2023 yaboyo c'est dommage nsuona abominsu gani shangao kaba sanga manzo mtemabaya gamanzo mafanye coup d'état gamanzo mtemsaja jamsi azali bonsi nabo 2024 tu sa haja
Ndio maana boke makati yanu attention parce que mbriendo fanya hila mrongo chorengwa. Ya bo mettre madame Hamdou kanzonu ni encore une deuxième fois. Une deuxième fois, ganjorni une troisième fois. Et Saint-Johnny que compte rendu à Pia ya bois de Marseille. Et Saint-Johnny qui wayo. Avant de dire une troisième fois, bon mettre madame Hamdou. Chez nous alerte na kanzonu nous acheter des okaya attention ba ngodungwa bon mettre madame Hamdou. Ngodungwa makati yanu. Ya bo la troisième fois ndio jabanu ganjorni que compte rendu totally. Ils ont habadé no ndwa ha Marseille. Ils ont hadisi da no ndwa ha ndau ya mabachani. Et ça quand je dis yo kapsin hell. Bon mettre madame Hamdou. Garinja war moderne troisième message batokof. Troisième message. Garinja haruma ye président wa Hidaoula zimwambia nukaya yentia hatu zinizoranzao. Garanzao de l'ouverture, qu'on soit ouvert à tout le monde, à tous les pays du monde, à tous les pays du monde. Gantendeni moniseni ye Madame Isabelle Delattre uka wainde kina wa accrédité en tant qu'ambassadrice de l'Union européenne ya Jarmantia hat ya Karmantia hat sou Madame Delattre. Signé par le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne, qui m'accrédite auprès de vous et de l'Union des Comores pour poursuivre notre excellente coopération. Merci. Et vous y trouverez aussi les lettres de rappel de mon prédécesseur, Giovanni Di Girolamo. C'est un plaisir, monsieur le dame, d'accepter ces lettres par lesquelles la présidente de la Commission européenne vous accrédite ici en tant qu'ambassadeur au de l'Union européenne, et surtout qu'à cette femme. Encore de fait plaisir. Donc merci beaucoup. C'est la bienvenue. C'est gentil de dire ça. Rassurez-vous de l'apport, de l'appui du gouvernement pour que vous réussissiez votre mission. D'accord? Ok. Alors, les relations entre l'Union européenne très intéressant. C'est très intéressant. Qui s'est raffermi ces dernières années et nous constatons que les relations sont bonnes tant sur le plan politique que sur le plan de la coopération, avec un engagement de l'Union européenne à accompagner l'Union des Comores sur le chemin de l'émergence. Alors concrètement, pour les 4 années qui viennent, avec notre nouvel instrument de coopération internationale, nous avons une enveloppe de 46 millions d'euros. Et pour l'année 2022, nous allons déployer des actions déjà dans le domaine de ce qu'on appelle le pacte vert et bleu, c'est-à-dire notamment visant à la résilience et au développement rural. Donc, ayant en tête la sécurité alimentaire. Donc là, nous avons un programme de 20 millions qui est en train de se développer. Et puis, nous aurons aussi, par exemple, un projet sur la diaspora qui vise à mobiliser les investissements de la diaspora pour qu'ils deviennent véritablement des investissements productifs avec une enveloppe de 4 millions. Et à côté de ça, nous avons bien sûr des projets sur la gouvernance, la mobilisation de la société civile, les femmes, la jeunesse, puisque le président l'a rappelé, la majorité de la population est jeune et donc il faut investir dans la jeunesse. Ça, ce sont pour les nouveaux programmes 2022 qui sont en passe d'être présentés publiquement d'ici la fin de l'année. Mais nous avons des programmes qui sont en cours, notamment sur la gestion des finances publiques, sur la formation professionnelle. Et dans beaucoup de ces programmes, pas dans tous, nous joignons nos efforts aussi avec la France, l'Agence française de développement, qui fait partie de cette équipe Europe que nous essayons de déployer dans tous les pays partenaires. Voilà, nous sommes dans un sénégal. Madame Delattre, la représentatrice, l'ambassadrice qui présente l'Union européenne accréditée.
présentation des lettres de créance de Madame Isabelle Delattre, par lesquelles son Excellence Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l'a crédité en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Commission européenne à l'Union européenne. Donc, zinu, mwishiando yamba banu batukufu kaya tsuo. So yabo, mwishia izo ya hamba. Kavala. Ukatsuo, ngabo, hazamba ndo uka 20 millions, kane shirano 20 millions pour l'alimentation, hein, pour les aliments. On a de faire attention de l'alimentation. On a de jouer on a de faire attention de benouria là. 40 millions, mais ça de 40 millions ou de 20 millions pour les harma diaspora. Harma diaspora. Uka zimitudo zamba. Na bana nzoni jibu mwana maboto mzee kaya sasa zamba juzi kaya zinundra abo kaya l'agence française du développement ya hunu Faransa na zinu tena la Commission européenne kwa janti mapesa komori ukaheni mwana mkomori soit la diaspora hawena mrulo komori sur place yanzo afanye projet gudo joine prêter et kange na dossier njema yende prêter mapesa yao yende afanye projet so ya temana mshawo ya samba Madame Delattre zamba uke mapesa yao c'est pour la diaspora ukahena mdojo kanta yarenge mapesa ya lona des idées ya lona projet njema ilo solida gudo jam prêter mapesa gabon ronjo sa komorendo warenge projet yinu wafanyao mimi négociateur sanga njwa wanrararu shati na wavumbu abantu sina wavumbu wonde kina misudo zamba wonde kina wa bénéficier ye projet yinu projet na hizo misudo zamba zindi zoranza ubwa komori ndongo chasinu litsikubare do jari hadalo do chakunu rebabu haramba ndabore gono na rikensi do hadise mashaja hatu na rikensi do fikiri wasiwasi do fikiri ze projet za hatu riende de l'avant zindi zoranzawo sharti jabar do kantira bandrabo repandro shewo redeya basi ndongo za mafiti basi na rikensi rido profite ndongo chasina profite e babanzi kweli na tu pose question e baban kweli Madame Delattre ya karongwa ban bazin kweli uke mapesa yanu 40 millions ya he diaspora nanu walo komori ukahena mrujo kahanza ya prete ulona dossier ngujo twende arenge mapesa ngujo ya prete basi kweli na wandu kantu zindongo jazina kantu wafikiri wandu atante waonika na ritanteronika zinkweli yabo appel abomlona appel de Marseille mlona appel de Marseille na Lyon mlona appel hizo na kantu mfikiri mdunga zengozi na tamjwe kazi kweli muone kanga mjujuari mrenge baru wabanu rifanye projet ritahe projet rifanye zindi zona kabidi wakenzi wafikiri rido ridunge zenogozi deka kweli zindi zona nzawo kono shati do jarimenye mwana maboto yemseyo kazindrabo nono zindrabo zinkweli bobolto yemseye ukanyimka nsimcho do pangandrabo mwehamba mdomba ndrabo no zinkweli yande masuala rakabidi kensirdo yatwali ya masuala jayano ukaiba zinkweli iba kole diaspora et diaspora zinkweli l'agence du développement ya hunu Faransa tsodo zamba ukawata wongo ukomorga sur place nsidwaze kataba paro fanya réunion komori harma masuala yano surtout tena harma les femmes comoriennes ukaheni mwanamshe watu yokanza fanye projet. Il y a des salons de l'expertise. Salon de l'expertise pour les femmes. Et salon de l'expertise, on est prêt ou accompagner. Heni manam shodo kanza fanya projet ou m'accompagner jusqu'au bout. Accompagner jusqu'au bout. Ils sont des hommes qui hamba da kabido wa kensi wa dozi fikiri maisha yao. Ze projet hizo. Chassi de jaba no tsone sababu remenya azalina lawe kabati projet hein non panu zinu kabidi doit bénéficier zinu rikabidi doit bénéficier ça nous de bénéficier ça nous rengeza ngozi nuzitenziani dasi mono juzi en Afrique tizamba juzi ma message ukayarme capitali ya Rwanda Kigali ngabantu wanji wanome wayiho wani kwa medai heze projet zifanywa maziti za hawo tizamba arma 80 personnes abozi ndogo jazinu na profiter doranga ze projet zinu rudo zifanya mansi ya hatu na profiter gono gani to rapidement tena
moneka kolenciatus il est ouvert harmo duna kamili wo monsieur Zumbe Wakenda Andreu Zumbe, un grand représentant wa Malawi, wa nchi ya Malawi. Yo juzi ngasina même pas 3 jours azali hamresefe beti salama tena. Daine ministre des affaires étrangères Dul Kamal. Yo juzi ah donc avant de kanzani mwana senia imagine tena ukaya kamisi do zamba zinu di zoranzao Dul Kamal tsongurungo ya bueno zinu di zoranzao misi do zamba c'est ça qu'on veut. Voilà zinu di zoranzao parce que misi do hamba c'est le NCA tongeranzori qui est ouvert dans le monde entier. Haruma zenti wa dorijua. Zenti ridokana des relations d'asinizo. Ukatana ta Dul Kamal Zamba banu ngasina des relations wanzori fanya terkena non seulement des relations diplomatiques, non seulement changaranzo tena rikena des relations fortes, des relations économiques, des relations sociales d'asinensi ya Malawi. Dul Kamal Zamba no message. Hazamba ndoka non seulement ngasina des relations diplomatiques d'asina Malawi, yensi ya Malawi, changaranzo des relations économiques. Uka ngaranza watatsa wazamba Malawi kangwa jonda tawariseni harmwenso hole wazamba banu harmwenso hole kanga mjo ka yensi ya Malawi c'est l'un des pays wa produiseo yenso hole le Malawi c'est l'un des pays wa produiseo yenso hole uka wazamba banu kaya ngwa le Malawi ngwa jonda tawari rikebazima wariseni harmaze projet hizo harmwenso hole zinu ndizoranza batukufu ngaribira harmwe dernier message tizamba ngajobira haruma l'ancien vice-président Mohamed Ali Swalih alias Mamadou uka tizamba ndokaya ne jabanu shenjwa bandrabu tina habandrabu Mamadou tu hasa hafungula leo et katsamba hafungula yabonge libre totalement monsieur Jokiri besinga wanandrina titi ukaya nganzao bese udo jawe pointe hau non swamini kandizo change libre totalement suange libre ya do voyage nge libre ado de hanzo yende tizambo kakabona vira même pas 2 semaines ngujo jahunu Faransa ya je afanyeze swaza hekunu Mamadou si je pose question dans ces messages ino est-ce que imana Abdallah Douassani yafungula ngasina 2 semaines Mamadou to yafungula sukwa leo gabo ma prisonnier tizamba kangwa jofungula zentuzinyo ma prisonnier wanzuani wa mwalina ngazija ngwa jofungula zentuzinyo ezino abasa emana uwandwa nwafungula buzabarindri yo kesona kabiji pose yabamne heni mrakabidi yafikiri heni mrialona akili heni mrukayo observe yemrukayo jwa analyse ikabidi yamboka oyi Mwinyi Baraka Sali Swali woyi l'ancien gouverneur Mwinyi Baraka Sali Swali parce que hata ya johenda Abdallah Douassani hatofungula no Abdallah ngofungula tsihalebana kabana bira même pas un mois Abdallah ngofungula tsihalebana Abdallah Douassani ngofungula tsihalebana balanga chomba balesa rangwe sala wa prison balanga chomba garchomba balesa afungulwa Abdallah balesa afungulwa garchongo hamba Chatizamba c'est grâce à Mwinyi Baraka Sali Swali mtukufu Mwinyi Baraka Sali Swali mtukufu uka Mwinyi Baraka Sali Swali hemana kanda ya une azali kajenda nde yayeche sha hapara hazamba yeye hazamba le député Tosha hata confirme bahe Ali Mhaji atazamba ukaya Mwinyi Baraka hariparation tipia no wenji wa hatu rikubali na tina rikubali Mwinyi Baraka yendea hadisi da yena azala sumani heabo raunakako li yensike tuhenda yensiko eli wanakomo ngwa tabihawo inde mana rarjitwali ya kweli rendera kantiri hadisi da sina president azala sumani no ekina hadisi rendera hadisi yabo
de surtout de hadisi ya hema prisonnier uka azali ya bapoze question ya Abdallah ne ma prisonnier hazamba sur place yabo kaya nganendo armaze voyage ndawo nganendo Angleterre nende New York aux États-Unis nende au Japon geni chatanjwa huja garjwa huja rihadisi le suala lina dabole suala lina saluni salija abonga jwambuka ipreza wa hedaula handiso twalia le suala lina halanisa kotuo Mamadou Satura leo Mamadou tu hesa libre comme l'air Mamadou yabo abo mwenye baraka seli swalihi gufanyo hazinkuyu na tena gufa hazinkuyu yabo president wa hedaula gu respecte emiadi ya hai e president wa hedaula gu respecte emiadi ya hai e tutuwa ya respecte ema president ka wajwa fungulo o wenji wa hao wajwa fungulo ya tutuwa ya respecte ka Abdallah fungulo ya tutuwa respecte ka Mamadou fungulo yabo narkubalan ka azali nyimdunga mboka azalia ole kado respecte miadi yamba ndongo yekado timisi ya tisu e president wa hedaula tsuo yabo ya hazia fanya umu mwenye baraka seli swali ngari mshukuria wa haziku ukatsola rione demonstration de force yefanya tsujini ngome ya harimali bujula la hai ka wangazija wanzuani wa mali wapia wakarimali bujula la hai ukamwenye baraka haonesa kange na force harimeti ya hatu haunesa kange na wandu haunesa kange na bavu haunesa kange na parti politique RDC haunesa kange na mji tujini haunesa kange na emafambaya yabange mwenye baraka kange na force nkuyu mwenye baraka kange première ligne mwenye baraka la narukubaliana kala de president wa SNT mwenye baraka sali swali narukubaliana kama mwenye baraka wala de mrujoshina ekakweli shakakweli ekakweli da nywanro hidda le opposition nywanro hidda le mabachani hawa jamba l'opposition kam nyoti pia ekanganyi derrière mwenye baraka sali swali ekanyo tipia mfukiano ka narike derrière ya mwenye baraka sali swali nganjo subutin la bebana ndo shina mtewe azali 2024 shaka kamtu remana kamtu hamani zomfanya makatiano Maître Ahmad Mahamadou Tsola Djivuru hajikaza ende kaende president wa SNT hajivuru wandu wa activiste wala armazero zo sociaux ngwatungore remana ngwatungore ni kana droit de réponse wandu wa opposition bandu wa ngwatungore remana bana alimhaji na sadila rifu ngwatungore remana e kamdunga helino azalingu jwenga 2024 ya bazalingu jwendelea 2024 shaka wallahi ngamanzo mumfanye barrage 2024 eheli mwabanganyi wenji eheli mwaboka l'opposition kamili nganyinya wandu wenji nganyinya ze parti politique za hanyu ye parti BDC ya Mamadou ye parti Joua ye parti ya mwenye RDC izole ze parti kuyu bahiti mlabane kanganye batima zo vraiment nganye sude mrenge mrumzima mtendea ya mwana mwenye baraka soli kankoli ngena poa politique armati hatu ukanganye deriri ya mwenye mjoto wa azali 2024 yo kutuke mjomtowa shaka kweli labodi mana nambo gadinri jarma mwenye mwenye baraka soli swali kalungu fanyo hasi ikabili mjipose question eba nurangu 2019 2020 2021 2022 emana Abdallah ngamitodore ja emana Abdallah atuka fungula za baridi emana Mamadou atuka fungula ndi emana prisoner waju kafungula zentuzino emana watu fungula za baridi shata wao ganrejeten tawo wafungula rangu mwenye hende emanena yabo ngandinde jai c'est grâce à mwenye baraka sali swali mtukufu kangarim shukuru yao zihazia zifanyao garim shukuru zihazia zifanyao ukamitu do zamba waide chef wa opposition ukamau de saba joroha noti yabo garlindao mwenye yatilwa kaende yende chef wa opposition mwenye baraka sali swali esa garono zihazi yazifanyao ngaronao rishi ukaya leo
ukangabo delegation ya lawa le bavu ya mahame surtout armo mjinala ya mbeni surtout armo mjinala ya mbeni ukangwanzawo wasibeti salama ngwanzawo Mamadou yatende l'opposition ngwanzawo Mamadou yatende opposition kwa tuanza mwinyi shangwanzo Mamadou gananzo njimbo so ala ilo nwambi onrokaya Mamadou c'est un ancien politicien olabange ancien olange balaba sadoni ka conseil ola sange mrumbuhazi ngebala duni ka conseil ukangari jua Mamadou la ni sa politique rangule les années 70 Mamadou la mria ya karma yezizinji hakarma ya ikilo dalimu hakarma ya sambi hakarma hakazinji hata azalia hakarma henyezi haja yetokaya Mamadou c'est un ancien politicien wala babasi tuo ngemrudaza kuyu tizamba tatua tange mwadengu jonaja yafanyeze so zahahe mnezi Mungu najeli yamniko unono yamniko unono shai sange mrumbu hasi abokanga balo wa delegation ya mahame harimo mjwa mbeni abikabidi mtahe jeune mtokabidi kamtahe jeune yambe yateni shasi mrumbu hasi sayarange retraite Mamadou c'est un retraité politique namkerati batukufu mkerati na banabasa atende banabasa mrujeni hama l'ancien gouverneur mwenye baraka Sidi Swali c'est un jeune mwenye baraka ula jeune nesaka gouverneur mimi njaporo shaka hadulumu hahibandu mapesa hadulumu ye daula njaporoshi shamitu de shio kaya vale bo négociateur bala mwenyi emanaka kaziwa bara mwenyi baraka ndabo yafanya le bavu la hahe ndabo yafanya le bavu yalaya yafanya zerutu le bavu la hetsandraya hafanya hazi njema le bavu yalaya hasadia wonruwe njesa kaho la tuwani mwenyi baraka ula jeune mwenyi baraka aba mru chola ulenda kabidi yatende mwenye baraka Sidi Swali olando mramona yalona pwa olande mramona yalona yajua wa politiki olande mruya una kangufikire mwana mkomori na mituno sambaka hel imrudo javani rimonao ka yehanze mwana mkomori yehanza yensi ye ngwanzo yensi endele ngwanzo yensi ende de l'avant ngwanzo yensi développer wondo lichomuluga mwenye baraka saho ni sasa preuve za hahe ukayanze mwana mkomori esa sola hauno kaya ntika tuhenda hauno kaya yensingi harma mashaka hauno kaya mwana mkomori gutabiho hendari mama hadits yabono kaka bati zo fanyando kabati bobira habyono kaka kabati zo fanya kudeta azali kabati bobira shaha uno kaya basanga ndo harma negotiation yabo hafikirino yabo waide mrucho kumdunga tizamba mwenye baraka c'est un jeune no tizamba saha unisaze preuve za haki waindo richo kumdunga mwenye baraka Sidi Swali na minga nshangaa wabono nao wanyanaso wa hidola mabajani nione page inu yambilwa mdzaze mwanzerumbi mdzaze mwanzerumbi ya juhad ya dodea owanyanya ya dodea hama borto yemzeido na mwishi ya wadezi wao nishie tena bana Faharidini bana tena nishie tena Swabahasumani bari wakarongwa juzi harma zepaji za media waka encadre ema politicien waka encadre bahimza zemanzerumbi deno ndo asaya watojo wandiso wadea uka Faharidini dawena Swabahasumani dawena na borto nyina ndrabo ngamenyawe movement yinu non badilan ila stratégie hao bala ko tsamba ndrabo d'une part ko tsamba ndrabo ukaya ima politicien na mjuhe bazila hali kana tsodo jabana mabedi na mjuhe ma politicien badi bala ko tsamba ndrabo shatsanyi mjua mani so wadeya mwe warema yabotsina mtsodi mwe menya ye movement ya hanyu yabonga mtsingo menya nze ngamtsingo menya ye ze hazisa hanyu sanyi kamtsi konyonzi badi bala mwe kanti mzaze mwazerume nga msurika wala wanru walo derrière abo mzaze mwazerume wanuda wanu hachimbe Swali wayi Sabukia Komori wayi Omar Mirali wanda dawawo
dawawo halafu tsa wundi zonamba ngwajwa waremo wanyanya wowe wadea badabonga mmenyawo nabonga mtsani wa mtsungo jibwana nabonga mtsungo yabonga mrinu konvu yabo wakomana mtsungo mwana kai ibanu wanu heni sawo tudo jibwana ibanu wo tudo jibwana nabo wandwa hedaula wandwa hele janvio ongo dole tranquille okodo jibwana iyo preveno sawo kakole sama joka mrenge yezi mjodo jibana esa azali ajusabanti banaba sa mjodo jibana hata c'est dommage mitudo zamba c'est dommage kakamtiba zima franchement c'est honteux parce que mzazi mwe zero mbe banu mwedewa na nani faharina borto na swabahu badabonga mtungo wa paze mvuyu yabomwa paze mvuyu yabonga mtungo wa rabese yabo ngamtsungo mmenya lizona basemba na sahanyo c'est dommage na c'est dommage yabo ngandini ngrejei mwenye baraka sali swali ukamwenye baraka sali swali mtukufu singari mshukuri yao zitadia fanyao ngari mshukuri yao ze projet ya lonizo ono ze mission ya lonizo ukatio tizamba ka ze mission za hitizunga zendele yao izo ya hamba izo ya mbawe president azali ngutozifanya ngono azali ngutozifanya donc après chukura mwenye baraka sali swali kwa tuo ze réclamation zifanya utizo soko huja tizamba c'est qu'un début abonga rinda uzintuzi ya utena rione les effets za mwenye baraka sali swali ngarinda uzintuzi ya utena c'est qu'un début tu es ça toi Abdallah ngardine je hatu Abdallah Douassane tu hatu wa Mamadou ma prisonnier wa sawa jotola zintuzi jao c'est qu'un début bakumori c'est qu'un début garkazo bana batukof merci beaucoup hein vive les Comores vive les 4 îles vive la République islamique des Comores vive la démocratie aux Comores vive la liberté aux Comores, vive le pays de la lune, vive le pays des îles du parfum et vive le président Wahid Daoula Azali Assoumani. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.